Mbunge ya kaunti ya Meru nĩikũrũkĩte wakili Linda Kiome ta mũnini wa gavana kaunti-inĩ Meru. Bũbũnjĩte nyuma ya Linda kũngwa maũri ntuko ya igũrũ arĩa araikinyĩtie mbere ya kamĩtĩ ya mbunge kĩrĩa Nandi eterete nĩ kũnyuithwo muma kenda atonya obici-inĩ na kũjukia kanya ka mũnini wa gavana wa Mutuma Toithinkia. Linda kithurano-inĩ kĩthiru na arĩ mũnini wa Mithika Linturi kĩrĩ kũrũĩra gĩtĩ kĩa gavana wa Meru. Mũthuri Muriuki na Chotarĩria. Nalo kaunti assembly ya Meru nimekuithwa thujite munini wa gavana Linda Kiome mthoni wa goro na imthoni na rubekite gikaro kya mwanya kya kumukurukia kya munini wa gavana. Pursuant to provision standing order number 155-1, the Honorable Assembly considers and adopts the report of Select Committee on Appointment on the vetting of Ms. Linda Kiome, the nominee to the position of Deputy Governor for Meru County, which report was laid on the table of the Honorable Assembly today, Friday, the 23rd day of May 2025. Will as many of us submit opinion say aye? Will as many of contrary opinion say nay? The ayes have it and the motion is passed. Kulingana na MC Baba Nandi bagwite thirikari kujura na kira giatigana Nandi ni gwita maturene ngugi kwithura giitika na kagita kange kara turakukea masisi aitwa bakurukirie na beta bambire ngugi na aru ambuge tukurukia Linda Kiome na njumaine tukamusoya in ikenda no omba kwambiria ngugi ikenda mbasi Meru yomba kujura tumikira kewe yomba kuendelea kayomba kuendelea wikiria akarima Meru maendeleo na gutuma Meru ikenda ikara batu twingwa ura twende kara itwa muvetere goro undirari gikamiti ira muveta na ena skills chionde ena kithomo kionde ena mantu jonde na leadership ire kwendekana ya gutetheria Mutuma kenda Mutuma mbagwikia county ije to the next level na tuna maana tuna confidence nawe no tongeria bwawe with the combination with our hebo governor Toithinkia Mutuma akethwa ena kanya kega muno gwa kwithwa tuna tongere bara bagatuma Meru to the next level itorete gavana netherete muno akerio chokia aeni barabarekite ko ne account na mandona itokona ibachoka so itokweregira with coming in a leader na professionalism wake akampost gavana kire effort ira chonde akubwithia kenda county ita na mbere so gya kwithira speed ira turete niona mantera ndo tokona kelele ngura tokona kiendelea itokweregira ita almost double kuma next week Linda arike gutonya obichine amna bubu boga bakonekana ndika bararuja no tongire bomwekuru kira baruja akyo ni utongire butemui kitha ko ntuku inge woni ndawirua neru ari togulo Linda Kiome mwekuru responsible mwekuru mukiri Murungu na mwekuru wendete nyantu na qualified kwenda kwira antu ba Meru batira to impisha mwekuru tuli MCs ba Meru kana assembly ya Meru tika twari na thina na mwekuru twari na thina na incompetency ta iji to kubuthurira mwekuru wina kithomo wina mandili ja mega ja leadership na bukona uria ngugi igaitwa Meru disability in leadership na nio turenda gakorwa nio and we are for it kwa une tugwitikia combination ya Mutuma. We have seen Mutuma work turathikiririe Linda bwega na nginya vetting irari live na ngwitikia ati assembly akira veta Linda bara thingatite vetting most of them are recommending that the Linda is very competent kwa hiyo tugwitikia Meru is on the right track ngia pili kenge kurusionde cia Kenya kibwera Meru County Assembly yendete wathani bwange kuru muno na ngekuru kwanza ina all the quality leadership ndene Kenya na nyabatu tuenzeni ituba wa tambaru bila toro yana bio ni competency a woman who could not deliver, a woman who was a self-centered woman ora toeta sioninka ni Kimeru description ni sioninka agwa nkuibo ya no ntwa gwitha tuna Linda Kiome wakili na ingwetia nende areta policy injia ira chiatuma ana beto ba youth bombe gwitha bakemenyera bwega na bombe okurwa bwega. Muthuri Muriuki wa Njuma mutirjo Kangangi.